ili Štefulj? Sad ćete mi to vi točno sve reći. Štefulj nije Zagrebčanka, nego Varaždinka. Je, ali piše mi tu Zagreb. Nema veze, veliki pozdrav Varaždinu, osvijetlili ste obraz svoga grada. Hvala vam puno, ste zadovoljni. Jesam. Druga, ja mislim da je to dosta velik uspjeh. Hvala vam puno. Na mjestu ovom prvom pobjednika ima mjesta samo za jednoga. Na našoj 8. DM ženskoj utrci ove godine je to Katarina Vukančić, najbrža žena. Ja bih rekla tinejdžerka, ili je to samo zbog sporta, dobar izgled? Pa nije više baš tinejdžerka, ali dobro je, još mlađe. A reci mi, jesi zadovoljna svojim rezultatom? Prvo mjesto nama si ono top topova, jesi li ti zadovoljna? Je, dobro je, brzo je bilo, cure su odlične, jaka konkurencija i evo, kao što je Marija rekla, sve su to brze cure, atletičarke i super je bilo. Dobro, i da čujemo sad to najbolje vrijeme ovogodišnje utrke. 21 minuta i 55 sekundi. Čestitamo, dajte jedan veliki aplauz. Sada smo pročitali i predstavili vam 10 najbržih dama sa 8. DM ženske utrke, a sada će jedan pravi gospodin svima njima i uručiti darove. Radi se naime o gospodinu Ivanu Horvatu iz DM-a.